Nsonga obutukwetera kanisa kiniro mirakongere omupira guri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza kuba ibirabi na bishatu byakoze kwa gatanu mwakovu achayi district yenyini gwakwata kandi kawa ka Clovis heza Dixon heza Freebird heza master teacher Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbala Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico. Yabere kutwegitaho Ejiri West izina ya The Bobs kandi program nation gayizoba omwabazi yoguna Taisa Sam Rwachugoba Sarongo mukuru w'entebe ya katano aba district yantungamo tuganira ashonga zikwatine bibwebe mbezi twagamba biburura n'ibindi birikebyo kandi tuza kuzumuka humuro nakugambira akagambo ka budget abokuba nibyo tutwiremu n'umwishenjero because I know you also follow aboko n'ubu twakuza harengo rwa hansa aho ariko government yawe ni mumwe nibi kupassinga budget na n'ibindi birikebyo nazire ngo chendere mu abantu what does it mean for Ugandan budget process aho yahika kandi n'umunyantunga muna n'undi umuntu wena aharurengo rwawe mu government yawe hansa aho process ne yahika Echo kubanza chabyona niba iyo bare Bobs kamaze sime na n'urwo natureba cyo kubanza twena hati ebitoro muturi umukora budget budget district zona aturiyo tushijuma ibakweta work plans for department yona icyo kubanza tukabanza twakora tubaza twandikana budget conference atejo budget conference ejo tu ebaho dento mara budget conference tukora urengo rw'ihanga rukora tureta priorities ezukuza ihanga ekikuza kwa neyoreka omu biro byo mugeraki umwaka ogwempi ha kugeraki oguza kubana kugarukaho then twamara ebyo twija then wakoreka budget iri ahari billioni inshanju na mukaga hata nkanya hata ninkorra ahari billioni inshanju na mukaga district sezindi enche ho hari itwe nzuri mu billion 2 chairman obumwe ziberema kumara aho zigaruka national treasury hati ko kumara hati kutumara twaiza kurenga budget hati tutaho ekintu yihanga amagombora nagonuka korega zago yihanga amagombora nagonuka korega zago mwenu byona eyitu byona ya district n'amagombora natabona councils ni shanju billions shanju na mukaga hati outwork turiyo tukora work plans education neza kora work plan yayo yona ehwiri health work burchumo chon administration tukora recruitment plan tukora procurement plan mwene burchumo byone bitukuzakora hati ebyo byona obireta obitomukanzo then kanso hato buzo mu ubuciko hato ubuciko bureta bupresentinga omukanzo kanso age passing tano muntu wena the district obane agency era renzi bero 30 byo mwezo twena then abanyuma hati hango redo hati tuba provingire hati no reading of the budget hati already byona byazire bita byona byaho captured especially umuntu wantunga na band of course nabo so hati ezo needs nico twagize ngo tubanze na necho tukweta budget conference oyeta abantu bish ubagambere emukuza emugera ki emukora na ukachweka so nibendo ruguto abagera ki oruguto ruguza kibungu turu
nibendo rugirage uruguto rwarwoho cyanga dembe uruguto rwe n'urubi kandi motoka nyingi nhoze kuraba hata nibende ngeraki amashomero kitojo teine choronyo amashomero tegine bashomesa ebyamagara tuzarwiconero tuzakitwe tuzakafunjo tuzaruhama tuzarwanda kuri ya rubwongera tuzakaye nabwanyuma ibintu byabo twaheza kubireba hatebyo niyo kugira ngo mushemire kuba mwine ebi bintu hasheme kubona baho technical planning committee technical planning committee ebi byona baheza kudushijuma abantu kuba batakubikora bityo barimo bagwiye technical planning committee nabwanyuma hati bacerete cyandiko baciretera yabakweta ngo district executive committee district executive committee hati etwara umukomitizi social services works zona committees ngo kuzizita ngo kuzira koko beno rana batwara mu parliament abantu bazani bakora za ministerial policy so ni to hatu bitwara hatu chikamu yo yanga konka hate kikuza kunsasa elizo nebiro 15 hati baza kureba kwa mukaga tubaza kwasenga budget bandetere supplementary bamuretere supplementary ngo bampasente ngo ninkezo gukora ikintu hagaranga sente zo tinkazo kozesa because tinku advertisinga kwa mukaga nkahera nk'umurumu iteka turi kunjiriza ebero 30 byokwezi kwa mukaga ngo sente eze sente baheza kuzireta ni ingambara DC ni mujanti muzakire acknowledge receipt of the muzakire bazwaranting bazgareyo konka tuje tukoreba kweta voting so zgarkayo bagarka bazitohereza because in most cases umukwezi kwa mushanju twena tubatinde sente